Parlok berjor mentagas ngesacan nyin let pet cing sarno. Haduk kat mentang padap setiapan pet ya usensar. Piyo I parlok ngi kinong rep kumne ngi hap hong da ke cuti but kenang lada. Udeng utar ya kecat jongiru yo lada pesen uperu yo ban po ya ka kecat jongi. Kene ke cuti parlok kelong ke bayada pa yang ngi kinong rep ladangin sop ladangin pong kum kene ke cuti. Pek parlok une usensar menta usau bah hang ne. Pekat no cing sau dang sa. Tang bang kan hi bandep. Ba pin khet ya usensar parlok pidun kom ban pong ya ki mucakti. Kenang lada usensar un od ya kakti jung pir un om yo satya. Kenang ba kakti jung piru kan om mi snam satya. Un kamucakti kan yada sibun. Ya kecing dung jong udeng ya kecing od jong une ulen nai. Pek perlok mentang la khet ya une usensar kan ne. Tang ba ngam tipat la kador usensar kalong kumdo menta usnem. La kala de la nega tat ke ya uru ngintip ya kata handre caj bangi de kinong rep ngihap ban rep ya kam kumbangi aju rep kenang bangin im tengan. Parlok perjor ngas ngeu bang ala tengan namar ka sngilu kala poisi teng sngi. Te menta parlok in ya bam cano swamo. Namar ngala tengan sisa pai uni usen saru alang hadukat ne ngin ya bam cha swano menta ke pormo. Namar ngaduk palat porba ngabam cha sngiru ngapan bam tang ke jambat kemulu. Klem don cinta ai piu ke ne ke ja ke balik. Bang asong hasla tang ke jabat kemulu namar ke jingduk kala palat sisa. Tang bangan lek kumnu caj bangadai unung rep ngapan bam tang ban im ka kepok. Parlok ngatrai tang tung nem penkut no swaya kene ke wilok video jongi piu ke de keja ke bang asong hang ne. Te parlok kum ke cingkersan jong phina ke benta jongas ngomba ban like man subscribe man share ya ke video ni ya ka channel jonga khanang ban la ban nang keu banang upload sibun ki wei pat ki wilok video ni ki video ki ba ajing berngian menta ka jong phi khanang ba namar ka social media menta ka por ka dai ka lat yo kam yo jam ni ka lat ka mai pisah te perlu akar pat phi ba pin share lem ba pin ong beach ni lem te ba pin I mean sim lem na ka benta jongi khanang bangin nang keu na ka por sya ka por. Tang kum ta khublai sibun parlok sakan mau ban ya subscribe ban ya share ban ya like khublai sibun phi baro.